Кайда жігіттер бізге жаңы пропуст жат, ал қайсыл пропуст десеңер жігіттер маған әптір ошол пропуст жақты жігіттер сілерге ошол жөнүндө маалымат берем, қайсыл пропуск бізге чыгат. Анамесе родной каналга катталып, лайк басганды унутпа. Анамесе биз баштадык. Жігіттер ушол пропусктун набору прям маған әттөрі жақты. Кимге жақты жігіттер ушол комментарийге жазып кеткилечи. Кимге жақты ушол событие жігіттер. Бұл событие емес, конечно, бұл пропуск. Бұл пропуск качан чыгат деген адамдарга жігіттер ушол пропуск бүткөндөн кийин ушол пропусту буйрса бизге кошо жігіттер. Бұл кыздын набору. Ана кыздар жана балдар алма сала албай жүргөн адамдар үчүн менде WhatsApp группа ачылды. Ссылка TikTok профилде турат. Бир кнопканы басып кайрылсаңыздар болот. Алмаз боюнча сиздерге жардам берем. Барыңыздарды WhatsApp группамда күтөм. Анамсе жигиттер видеону улантайлы. Бул жакта жигиттер эң главный жигиттер